Perang si kafir Allah batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya Niyu perang Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji gelong haji kepung Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji gelong haji kepung Nabi Allah Nabi neyupeh gendang tanda perang si kafir Allah batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya Niyu perang Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji gelong kepung Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji gelong kepung Nabi Allah kafir kaji pegang gelong di Nabi hadir debit le Nabi sujud batuhan mekalam dengan ilahi Allah Nabi lagi batuhan menang dalam perang sadar lenyan Nabi jenjang neregam pada sakti Allah Nabi neyupeh genrang tanda perang si kafir Allah batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya Niyu perang Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji gelong kepung Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji gelong kepung Nabi Allah Nabi maju dalam perang jangan takut si kafir Hamzah kalalah kuat gerang sang beta jangle Allah bedang Abu Zubaidah berangkat ikut Nabi atas godaan pasang maju dalam perang sabi Allah Nabi neyupeh genrang tanda perang si kafir Allah batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya Niyu perang Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji gelong kepung Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji gelong kepung Nabi Allah Ali bin Abi Thalib angkar ke pahlawan tegahan tandingan zulangkar ke penari Allah singgah ke sitam kafir dalam tanong kailam sikat kafir yang ladung pangsa kalan Sayyidina Ali Allah Nabi neyupeh genrang tanda perang si kafir Allah batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya Niyu perang Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji gelong kepung Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji gelong kepung Nabi Allah nasib di Abu Jahal musuh orang Islam mati dalam perang Badar di sinan tiap bangkit Allah kafir yang lain majidung takbir pun berkumandang bendera Islam ada puncak Allah Nabi neyupeh genrang tanda perang si kafir Allah batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya Niyu perang Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji gelong kepung Nabi Allah kafir kaji menghimpun
kaji gaji kepung Nabi Allah Kafe kati pegan glom di Nabi hanjir terbit le Nabi sujud batuhan mengkalam dengan ilahi Allah Nabi lagi batuhan bermenang dalam perang Badar Lianyan Nabi berjenjang dergam pedang sakti Allah Nabi nayupah gendrang tanda perang si kafir Allah jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya duyuk perang bi Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji gaji kepung Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji gaji kepung Nabi Allah Nabi maju dalam perang jangan takut si kafir Hamzah kalah kuat gerang sampai tanya le Allah beda Abi Zubaidah berangkat ikut Nabi atul gudana pasang maju dalam perang sabi Allah Nabi nayupai gendrang tanda perang si kafir Allah bagi jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya duyuk perang di Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji gaji kepung Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji gaji kepung Nabi Allah Ali bin Abi Thalib angkat kepahlawan tegahan bandengan berpangkal ke penari Allah sigal kesinta berkafir dalam tanah kadil bersikan kafir yang ladam bangsa kalan Sayyidina Ali Allah Nabi nayupah gendrang tanda perang si kafir Allah pada jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya duyuk perang di Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji gaji kepung Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji gaji kepung Nabi Allah